रमज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये सारे नमाजी भी कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको कोई मजबूरी नहीं, उनको जा नमाज पे बैठना चाहिए। जलसा सुनने के लिए बेशक कुर्सियों पे बैठे हैं, आपने नमाज को भी आराम का ज़रिया बना लिया है। खुतबे जुमे को जो मजबूर हैं वो बैठे हैं कुर्सियों पे। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatu Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: danas počinje Džalsa Salana u Velikoj Britaniji. Prvo što želim spomenuti jeste da u ovim danima trebate da se mnogo molite, da Allah blagoslovi ovu Džalsu, da uzvišeni Allah uspostavi duhovnu atmosferu u ova 3 dana i da uzdigne našu bogobojaznost i svih prisutnih. Iako ove godine broj prisutnih je vrlo ograničen, mnogi članovi zajednice će da slušaju ovu džalsu od njihovih kuća i razne organizacije u vezi ovoga su se organizovale u raznim mjestima da se sluša džalsa, u džamijama ili u kućama i na mnogim mjestima gdje su imali slobodno mjesto. Kogod prisustvuje na dželsi na ovaj način, također, znači, iako niste direktno prisutni na dželsi, ako slušate, trebate da zamislite kao da ste na dželsi i da ostanete, da dovite i da slušate sve. Ovo je novo iskustvo da se organizuje džalsa na ovakav način za organizatora, također i za goste koji su prisutni. Mnoge ugođaje koje inače imamo za goste u svim godinama, ove godine nisu bili tu. Organizatori su smatrali da će oni moći da postave sve kao i prije, ali mnoge stvari nisu bile dostupne u ovoj situaciji. Tako gosti koji su došli ovdje trebaju da budu razumljivi i da bilo šta što nedostaje trebaju da jednostavno ne prave problem u vezi toga. Trebaju da se mole da uzvišeni Allah brzo popravi ovo stanje, tako da džalsa Salana se opet održava kako smo održavali u prošlosti. Neki ljudi se žale da nisu mogli doći na džalsu zbog nekih pravila ili u nekim mjestima kao ljudi kojima je bilo dozvoljeno da dođu na dželsu nije bilo ispravno. U svakom slučaju organizatori su pokušali da svima objasne na lokalnom nivou zašto se ovako to radilo. Da li to bilo ispravno ili ne, sad ja bi želio da uputim ovu poruku članovima džemata, da jednostavno trebaju i
u vezi ovoga da ne pravi veliki problem, trebaju da oproste i da shvate da neke greške se uvijek mogu napraviti, pogotovo kada prolazimo kroz nešto prvi put. Trebaju da oproste svima i da ne zadrže ništa u njihovim srcima što je negativno protiv ovih organizatora. Onda želim da kažem u vezi džalse i gostoprimstva. Ja inače obraćam se gostima na prvom danu džalse u vezi njihovih dužnosti kao gosti. Slično na džumi sedmicu prije džalse obratim se svim volonterima ili dobrovoljcima koji rade u toku džalse i svim koji su na dužnosti, kako god, jer nisam ništa spomenuo na prošloj hudbi. Danas ću da spomenem i da se obratim i gostima i organizatorima i ovim koji su na dužnosti. Ovi koji su na dužnosti i koji su organizatori, pokušajte da nemate nikakvih nedostataka što se tiče vašeg gostoprimstva. Ove godine 5-6 hiljada gostiju koji inače dođu izvan zemlje u toku dželsi nisu ove godine prisutni. Ovdje će biti prisutni iz raznih gradova iz naše države, ali i među ovim će također biti vrlo ograničen broj prisutnih na ovoj dželsi. Nemojte da ovo smatrate da je ovo vama ove godine vrlo lahko da služite i kao da se opustite. Budite gostoprimljivi i prema gostima koji dolaze iz blizine na dželsu i ne dozvolite da uradite neke greške. Hvala svemogućem Allahu. Što se tiče radnika i dobrovoljaca koji su na dželsi, kao što sam to spomenuo jučer kad sam se obratio njima dok sam radio inspekciju, radnici iz svakog departmana, Nasirat, Leđna, Hudam, svi ensari, sve organizacije iz našeg džamata, oni su znači postali eksperti što se tiče njihovih dužnosti ovdje u Velikoj Britaniji. I oni mogu da postignu razne velike poslove. I također oni na prelijep način podučavaju nove volontere ili dobrovoljce koji se pridružuju da rade na dželsi. Što se tiče njihovog posla i toga, uopšte nisam zabrinut da oni ne znaju da izvršavaju ove poslove. Allah dželešanuhu nam je naredio da non stop trebamo da podstičemo vjernike na njihove dužnosti, jer to je od koristi njima. Kao što sam spomenuo, ova dželsa je na mnogo manjoj skali i neki ljudi jednostavno mogu da se opuste zato što je to na manjem, pa da ne rade šta trebaju da ispune u toku ove dželse. I neki problemi mogu da iskrsnu i ovi koji su tek počeli da budu dobrovoljci da rade na dželsi, radi ovakvih propusta mogu da dobiju, da pomisle da se ne izvršavaju stvari kako trebaju. Onda da bi naši gosti imali sav ugođaj i ovi novi dobrovoljci da nauče
kako trebaju da izvršavaju ove dužnosti. Svaki departman ovdje treba da dobro povede pažnju na izvršavanje njihovih dužnosti. Šta više, ove godine zbog lošeg vremena neki departmani koji izvršavaju gostoprimstvo trebaju da povedu još veću pažnju da budu tu da pomažu gostima. Svaka osoba koja ima dužnost trebaju da zapamte dobro, nije važno da li imali mnogo gostiju ili imali malo gostiju, moraju da jednostavno uvijek skrenu pažnju na to da su svi ti gosti obećanog Mesija alejhi selama i da moraju da budu njima gostoprimivi na najbolji način. Gostoprimstvo je jedan kvalitet svakog poslanika i onda, zato što smo mi religijska zajednica, trebamo svi da razvijemo ovaj kvalitet gostoprimstva. U toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su gosti počeli da dolaze u velikim brojevima, on bi ih podijelio i poslao bi ih raznim ashabima svojim. I oni bi to vrlo rado primili ove goste, ovi ashabi. Izutra bi ih pitao kako im je bilo kod ashaba i kako je bilo njihovo gostoprimstvo. Gosti bi uvijek rekli nikada nismo vidjeli veće gostoprimstvo. Znači, ovo je naš primjer koji su nam poslanikovi ashabi ostavili, na koji način da budemo gostoprimljivi. To jeste šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih naučio. Mi smo prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama. On nam je rekao da pratimo ovaj primjer koji su poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem ashabi radili što se tiče u vezi gostoprimstva. Jednom je obećani Mesija alejhi selam se obratio i rekao: prema mom principu, iako gost dođe i obraća se prema vama na vrlo ružan način i ne ponaša se kako bi se jedan gost trebao da ponaša, vi to morate da tolerišete. Ovdje obećani Mesija alejhi selam je govorio u vezi neahmedi gostiju, ali nije važno da li to bili neahmedi, ahmedi gosti. Dužnost onih koji služe goste trebaju da se ponašaju fino i ne mogu da uzvrate te ružne postupke ružnim postupcima. Morate uzvratiti lijepim ponašanjem. Mi možemo da nađemo prelijepe primjere gostoprimstva koje je pokazao obećani Mesija alejhi selam. Obećani Mesija alejhi selam je pokazao ovo prema Ahmedi i muslimanima. I zašto to da i ne radi? Gostoprimstvo nije ograničeno samo za goste izvan džamata. I obećani Mesija alejhi selam je došao da nam pokaže te ekstraordinarne kvalitete gostoprimstva koji su dio islama. Tako da se to može pokazati cijelom svijetu. Hazreti Mufti Muhammed Sadiq Saheb, da Allah bude zadovoljan s njim, kaže: jednom sam putovao iz Lahora u Kadijan. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da sjednem u Mešćid Mubarek. To je bila u to vrijeme vrlo mala džamija.
Obećani Mesija mi je rekao da sjednem tu, da će mi on donijeti hrane. Mufti sahib kaže, ja sam mislio da će on da pošalje nekog radnika da mi donese hranu, ali poslije nekoliko minuta kad se prozor otvorio, vidio sam ga da on nosi tu hranu meni. Dao mi je tu hranu i rekao, počni jesti, donijeću ti vodu. Mufti sahib kaže, ja sam počeo da plačem naglas. On je rekao, iako je ovo naš vođa, naš osoba koja nas upućuje, on ovako se ophodi prema nama. Onda zamislite način na koji mi trebamo da se ponašamo jedni prema drugima. Jednom kada nisu imali dovoljno kreveta, obećani Mesija je alejhi selam dao svoj krevet gostu. U stvari on je dao sve krevete koje je imao u svojoj kući i proveli su noć u vrlo teškom stanju, ali nikada nije dozvolio da bilo ko od njegovih gostiju zna da on sad prolazi kroz poteškoće. I ovo je istinita esencija gostoprimstva. Na primjer, neki ljudi urade gostoprimstvo, ali poslije toga oni daju do znanja kroz šta su oni prošli zbog tog svog gostoprimstva. Jednom obećani Mesija alejhi selam je rekao, ja uvijek brinem da bilo koji gost ne prođe kroz bilo kakvu poteškoću. Svaki gost mora da se osjeća najudobnije. Srce gosta je vrlo krhko i bilo šta može da slomi to srce. Prije, obećani Mesija kaže, ja bi sjedio i jeo sa svojim gostima, jer zbog toga, zato što sam mogao da vidim na koji način su oni usluženi. Na taj način bi vidio da li su oni usluženi kako treba, dovoljno hrane i tako dalje. Ali kaže, zbog moje bolesti i zbog moje ishrane koja je vrlo ograničena, to ne mogu više da radim. A drugi razlog također jeste zato što je broj gostiju se toliko povećao i jednostavno nije bilo moguće da svi zajedno sjede. I gosti onda su ili postavljena im je hrana na raznim mjestima ili to rade kao na izmjene i zbog toga ovo je postalo nemoguće za obećanog Mesiju da sjedi sa svojim gostima i jede. Jednom kad je bio veliki broj gostiju, obećani Mesija se obratio u kuhinji. Rekao je, ima veliki broj gostiju, neke možda znate, neke ne. Onda morate da služite sve njih, da li ih znali ili ne, na vrlo poštovan način. Svi gosti, znači, trebaju jednostavno da budu tretirani. Ne smijete da mislite da trebate da služite ili da budete više gostoprimljivi prema gostima koje vi znate, gosti koji imaju neku funkciju u džematu. Ne, svi gosti trebaju da dobiju isto gostoprimstvo. I ovo je srž gostoprimstva, ponašanje na ovakav način. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, ja vjerujem da ćete vi da podarite ugođaj, udobnost svim gostima. Hazreti Halifatul Mesih kaže da na isti način ovo na današnjici
trebamo ovaj savjet da ispunimo. Hvala Allahu dželešanuhu, skoro svaki radnik se ponaša na ovakav način. Oni koji imaju neke propuste u svom gostoprimstvu, ovi radnici, onda trebaju da sami analiziraju i da jednostavno urade plan kako da oni izvršavaju sve po propisima i povećaju svoj stepen gostoprimstva prema gostima. Ja znam da neki radnici iz nekih departmana dobiju vrlo loš tretman od gostiju, ali naša dužnost je da nikada ne napustimo naše dobre morale, naše dobre osobine i da pokazujemo primjer, prelijep primjer. Svaki volonter, nije važno šta gost kaže, treba da stavi sebi cilj da pokaže najbolje ponašanje u svakoj situaciji. Sada, zato što je prisutno vrlo ograničen broj gostiju, neki radnici se mogu opustiti i misliti da neće biti nikakvih poteškoća. Kako god, sada zbog ograničenja pandemije, možda kad vi podstaknete nekoga prema tim ograničenjima, možda ti gosti neće se obratiti vama vrlo lijepo, možda će njima to biti kao postati kao ta poteškoća. Na primjer, svi volonteri će da podsjeću sve prisutne da nose njihove maske. Također će non stop da podstiču da distanca se drži jedni između drugih, jer svi ljudi se ne pridržavaju nošenja maski i držanja distance. Također u toku vremena kad se jede, i tad morate svima reći kako i gdje da sjede. Kad ovo neke osobe prisutne čuju, kad vi njima to kažete, neće vam svak se obratiti lijepo. Neki ljudi će da se drsko obrate. Nije važno na koji način vam se neko obrati, vi sa velikim poštovanjem i sa ljubavlju prema ovim osobama ćete da im objasnite zbog čega su ova ograničenja ili restrikcije uvedene. Svi gosti znaju ova ograničenja ili pravila kako trebaju da se ponašaju, ali prirodno je da neki ljudi često se brzo naljute, iako je njih vrlo malo, ali ako dobrovoljac ili radnik odgovori na isti način toj osobi, onda to je jednostavno otvara vrata svađanja ili neprijatnosti. Ako nešto trebate da objasnite ili bilo šta, onda morate to da uradite sa velikim strpljenjem, sa velikim poštovanjem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, znak jednog vjernika jeste da su oni vrlo kao pažljivi prema svojim gostima ili kao daju čast svojim gostima. I znači ovaj kvalitet svaki vjernik treba da usvoji. Zbog kiše imat ćemo vrlo ograničen parking
ovdje na Jelsi. Iako imamo toliko mjesta, zbog kiše jednostavno tu se ne može parkirati. I zbog ovoga mi imamo, pripremili smo drugi parking i onda ti ljudi kad se parkiraju imamo i autobuse koji će ih dovesti do Jelse. Ovi koji su na dužnosti moraju ovo na najljepši način da objasne ljudima koji dođu do Jelse sa svojim automobilima. Neki znači dođu direktno ovdje gdje je Jelsa i insistiraju zbog toga zato što su već tu došli do Jelse da im trebaju dati dozvolu da se negdje parkiraju. Ovo morate objasniti ovim gostima da parking ovdje zbog kiše je nemoguć, a također ovi gosti koji dođu sa svojim automobilima na Jelsu trebaju da se vrate gdje je parking siguran i obezbijeđen. Jedino kada se uzajamno poštujete jedni prema drugima, onda svaki posao postane lahak. Gosti ne trebaju da smatraju da ovi ljudi koji su dobrovoljci, koji su dali svoje vrijeme u gostoprimstvo, da su oni samo tu da njih služe i da rade šta im se naredi. Svaki gost treba također da se drži svih uputa koje su već date njima. Onda sve će da se pomjera kako treba ili odvija kako treba. Gosti trebaju uvijek da imaju na umu da Islam ne naređuje samo da se daje gostoprimstvo gostima, također naređuje gostima njihove dužnosti. Islam jasno nam govori kada osoba posjeti nekoga, trebaju da budu vrlo obazrivi prema toj osobi koju oni posjećuju, trebaju da se najave. S druge strane, osoba koja je domaćin, Islam naređuje da nije važno u koje vrijeme gost dođe, trebamo da im pružimo najveće gostoprimstvo, a s druge strane, ako Islam naređuje gostima da jednostavno se najave prije nego što odu negdje u goste. Ako odete nenajavljeni i ta osoba vam jednostavno ne otvori vrata, onda trebate da se vratite bez i bilo kakvog nekog negativnog mišljenja u vezi osobe koju ste posjetili. Ovo, naravno, stvar se ne odnosi na goste koji dolaze na Jalsa Salanu inače, ali ove godine imamo znači ograničenje i prema godinama. Znači ograničenje prema godinama nisu mogli svi da budu prisutni. I znači imali smo ograničenje najmlađa osoba koja može da bude prisutna na Jelsi, također ograničenje starijih ljudi i na ovakav način su izabrati gosti iz lokalnih džamata koji mogu da budu prisutni. I zbog ovoga neki su se kao žalili. Također neki koji su tek došli ovdje u našu državu, oni su kao tražili da prisustvuju na Jelsi, ali oni nisu ispunili ove uslove da možete da budete na Jelsi. Tako zbog toga su morali da budu odbijeni ove godine. Znači ljudi koji su došli da posjete svoju rodbinu u Velikoj Britaniji, oni su htjeli da dođu i da prisustvuju i na Jelsu, ali pošto ima zabrana za to, jednostavno to se nije moglo ispuniti.
i insistirali su lokalnim organizatorima jednostavno da im se da ta dozvola. Ovi ljudi trebaju da dobro shvate na ovakav način kad se sistem, znači, kad se upute ne koriste kako je nešto rečeno da se izvršava, onda dajete problem svim organizatorima. Allah dželešanhu nam je dao upute, znači osnovne upute kako da se ponašamo kao vjernici i kao na primjer uputa da ne ulazite u kuću kada vam neko ne da dozvolu da uđete u nju. I ako vam neko kaže da ne možete ući u kuću, onda trebate da se vratite bez ikakvog negativnog osjećaja ili žalbi. Allah dželešanuhu kaže, ako vam se kaže vratite se nazad, onda se vratite nazad. To je bolje za vas. Jedan od najvećih svrha da dođete na dželsu jeste da se popravite, da jednostavno i moralno i u svakom smislu se reformišete. I onda umjesto da na silu želite da ili na bilo koji način prisustvujete na dželsu, bolje je da se držite svih pravila i uputa koji su date u vezi dželse. Onda svi oni koji su non stop meni pisali ili ovi koji daju pritisak organizatorima da im dozvole da prisustvuju, bolje je za vas da slijedite pravila i upute u vezi dželse. Nemojte da se ljutite, nemojte da se žalite u vezi ovoga. Radije molite se Allahu dželešanuhu, pogotovo ovih dana, da što prije Allah otkloni ove poteškoće, tako da svi vi koji želite da budete prisutni na dželsi, Allah dželešanuhu nam da to što prije budemo u mogućnosti. Poslanikovi ashabi su uvijek bili predani da prate Allahova naređenja. Jedan ashab koji bi išao vrlo u kasno vrijeme da posjeti ljude, samo da bi ga oni mogli vratiti i reći ne možeš sad dođi u drugo vrijeme. On je ovo radio samo da bi ispunio ovo Allahovo naređenje kad je rekao da ako vas neko vrati, da ne možete ući u njihovu kuću, vratite se. Ovaj ashab je želio da iskusi taj osjećaj i da dobije blagoslove Allaha dželešanuhu. Ali on nikada nije dobio negativan odgovor i u to vrijeme kad bi došao ljudima na vrata. I u ovom slučaju i gost i onaj domaćin koji ga je primao, oni su dobili blagoslove Allaha dželešanuhu. Ja ovo spominjem kao jednu osnovnu uputu i princip islama. I u tom smislu da mi trebamo da prema naređenjima iz časnog Kur'ana jednostavno imamo jedan žar da ih ispunjavamo. Ali mi imamo neke ljude koji nije važno kakve su te upute, oni kažu da organizatori nisu trebali da ih odbiju. U normalnim vremenima organizatori nikada ne bi rekli nekome da ne može da dođe. Iako oni to, na primjer, odbiju gosta da dođe, oni ne ponašaju se prema uputama islama u normalnim situacijama. I učenje obećanog Mesije koje nam je on kroz svoj primjer pokazao, mi onda to ne bi ispunjavali. Kao što sam spomenuo, zbog neizvjesnih okolnosti
neki gosti ne mogu da im se da dozvola da dođu na ovu dželsu i oni uopšte ne trebaju da se bune radi toga. Također želim da se obratim onima koji su dobili dozvolu da dođu na dželsu, trebaju da budu prisutni, osim ako imaju neke neizvjesne okolnosti. Jer ako oni ne dođu i budu prisutni, onda nije jednostavno u redu prema onim gostima koji su željeli da budu ovdje prisutni. Nemojte da zbog lošeg vremena ne budete prisutni ovdje. To nije razlog da ne budete prisutni. Što se tiče lošeg vremena u Rabbi i Kadijanu, na otvorenom mjestu se održava dželsa i u mjesecima gdje je vrlo hladno. Sada zbog okolnosti dželsa mnogo godina već se ne održava u Rabvi, ali u prošlosti ljudi kada bi kiša padala bili bi prisutni na toj dželsi i oni bi nekako sebe pokrili i slušali bi dželsa program. I prije kada se dželsa održavala ovdje u Islamabadu, iako bi sjedili ispod šatora, ali bilo je vrlo teško jer oni bi sjedili na travi. Tada se nije postavljao pod kao što se to sad stavlja. Sjećam se kad sam prisustvovao jednoj dželsi i bila je kiša i znači pod je bio vrlo mokar i okolo bilo je dosta znači lokvi vode i ljudi koji bi klanjali tu, jednostavno njihova koljena i čelo bi doticalo taj mokar pod. I ja sam također, sjećam se, bio prisutan i ovo iskusio. I kad bi ustajao sa seđde, prvo bi morao da očistim svoje čelo tako da ta voda ili blato ili trava ne bi mi ušla u oči. I tad sam vidio da su svi bili prisutni i prolazili kroz ovo kao da to nije bilo ništa. Hvala dragom Allahu, ta ista žar da prisustvuju na dželsi i dan danas je u ljudima. I mnogi Ahmedi imaju ovakvo mišljenje, ali ja se obraćam onima koji su jednostavno se odvikli da prolaze kroz bilo kakve poteškoće. Ako ste dobili pozivnicu da dođete na dželsu, onda nemojte da pravite bilo kakve razloge da ne možete biti prisutni. Kao što sam spomenuo ranije, neki ljudi jednostavno je u njihovoj prirodi da se bune ili da se jednostavno uvijek komentarišu da moglo se na bolji način organizirati. Tako oni nalaze razlog da kažu zbog toga nismo bili prisutni. Svi ti koji su dobili pozivnicu trebaju da budu prisutni danas i sutra i treći dan. Sad ću nešto da spomenem u vezi administracije. Sve upute u vezi ove dželse, na primjer da se drži distanca, da kad se jede drži se također distanca. Svi znakovi koji su postavljeni da se distanca drži, ali neki članovi jednostavno ne obraćaju pažnju na ove upute i možemo da vidimo da sad na regularnom vremenu jednostavno ljudi se ne pridržavaju tih distanci, iako je to i dalje obaveza,
ali ovdje na dželsi trebaju dobro da obrate pažnju da ovo ispune, pogotovo kad idu da jedu. Naravno, dok jedete morate skinuti masku, ali dok čekate u liniji da dobijete svoju hranu, onda morate da držite svoju masku. Također, oni koji su na dužnosti trebaju uvijek da nose masku. Ako oni se opuste u tome, onda i gosti također će da jednostavno se opuste i da ne nose svoje maske. Znači, svi moraju da učestvuju u ovoj odgovornosti. Da li oni hodali okolo, da li išli u WC, da li bili ovdje gdje se sluša glavni program, uvijek trebate da nosite te maske. A nekada ako vas organizatori pitaju da sklonite masku, onda trebate to da uradite. Također kada se, na primjer, nekad slogani govore, možete ponavljati riječi da ne skidate svoje maske. Neki nisu pažljivi što se tiče ovoga. Ovo je jednostavno novo iskustvo i moramo biti ponašati se prema uputama. Da bi držali sebe prema ovom standardu uputa i da budemo obazirljivi prema drugima, znači ovo su upute da jednostavno zaštitimo naše zdravlje, onda maska treba da pokrije i nos i usta. Kada ulazite u dželsu, provjeravat će vam vaše kartice koje vaš identifikacija i također rekord za vakcine i trebate znači da kad vas provjeravaju trebate da budete spremni da date oba dvije kartice. I ovo je sve radi vaše zaštite. Iako imamo ograničen broj prisutnih, morate da budete vrlo pažljivi i u vezi sigurnosti, obezbeđenja. Radnici i gosti trebaju da ostanu uvijek obazirljivi u vezi sigurnosti, isto to kao što se radi u prošlosti. Što se tiče hrane, ručak će biti postavljen u prostorijama gdje su određene za hranu. A što se tiče večere, onda svak će dobiti svoju porciju da ponese sa sobom. Naravno, pokušat ćemo što prije to da se podijeli, ali ako nekad morate malo da sačekate, onda trebate biti strpljivi. Što se tiče slušanja dželsa programa, ponovit ću upute koje dajem svake godine na dželsa salani. Trebate da slušate dželsa program umjesto da sjedite negdje i razgovarate sa svojim prijateljima ili rodbinom koju niste vidjeli dugo vremena. Vi ste došli ovdje da prisustvujete na dželsi i onda trebate da slušate taj program. Zbog pandemije mnogi ljudi se nisu vidjeli dugo vremena. Ali ovo zato što se vi sastajete nakon dugo vremena, to ne treba da oduzme vaše vrijeme da slušate program dželse ili da klanjate svoje namaze u džematu. Od ove dželse trebate da postignete sve što jedna dželsa nosi. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu je nas uputio, skrenuo nam pažnju u vezi dželse.
On kaže da Allah dželešanuhu nas želi da se što više njega sjećamo u toku dželse. I znači uvijek trebate da se sjećate Allaha i dovite. Kao što Allah kaže, ako vi se sjetite Allaha, Allah će se sjetiti vas. Ko može biti sretniji od onoga koga Allah se sjeti? I tako u toku ovih dana non stop se dovite dragom Allahu, tako da Allah dželešanuhu vam podari blagoslove. I svi Ahmedi koji su širom svijeta i sjede i slušaju dželsu iz svojih kuća ili centrova, oni također trebaju da dove i da upućuju dove dragom Allahu. Tako da možemo da popravimo svoju duhovnost i svoju vjeru i da nas Allah sačuva svih poteškoća ovog svijeta. I onda pokušajte da uzmete sve koristi ove dželse, da slušate ove govore od naših učenjaka, da se obratite dovama, namazima. Ove godine smo svima omogućili da sjede na stolicama i onda uopšte nema izgovora da neko ne može da sjedi dugo vremena jer sjedite na stolici. A također, na primjer, programi dželse su od 1, 2, 3 najviše sata i da morate da sjedite na stolu, na podu uopšte nije teško sjediti 3 sata. Sada ću da navedem šta je obećani Mesija alejhi selam rekao. On kaže, svi morate da slušate dobro, šta ja želim od svoje zajednice i za sebe. Kad slušate neke govore, da nije svrha tog govora da jednostavno obratite pažnju, da taj koji daje govor održi ga na način, taj neki dobar način, da nije da vi uzvikujete neke, na primjer, slogane. Ovo nije nešto što mene impresionira. Znači, ja radije želim da nema nikakve kao predstave, kao nešto što nije, što je nešto samo da se pokaže na tom danu, kako neko dobro održava govor. Radije, šta god radite, to trebate da radite radi Allaha dželešanuhu. I sve što izgovorite, da je to radi Allaha dželešanuhu. On kaže, ovo je jedan od najvećih razloga zašto muslimani su jednostavno postali udaljeni od religije, jer postoje mnoge razne konferencije gdje vrlo isticajni ljudi koji znaju da donesu te govore na takav način, znači to se dešava svugdje, ali zašto ti govori nemaju nikakav uticaj na ljude? I jednostavno nacije sve više i više postaju udaljene ili postaju od islamskog učenja, a nemaju nikakav napredak. Realnost toga je oni koji dolaze na te skupove, oni nisu iskreni. Trebate da slušate svaki govor, ne samo zato što radi osoba koje održavaju te govore. Trebate da slušate svaki govor i morate da budete iskreni i da dok slušate te govore. I ova iskrenost i ova predanost može se samo postići kada osoba želi da
postigne blizinu Allaha dželešanuhu. I kad se ovako ponašamo, onda naše stanje će da se popravi i stanje naših budućih generacija, upućujući ih na pravi put. Moramo nastaviti da ovo radimo i izvršavamo, da uzvišeni Allah pomogne svima onima koji su prisutni na dželsi, koji slušaju ovu dželsu od bilo odakle, da Allah im pomogne da se reformišu i budu na pravom putu. I molite se da vrijeme u ovim danima se popravi i da jednostavno to ne bude prepreka da dželsa bude uspješna, da uzvišeni Allah to okrene u našu korist. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر